Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Alamlarni yo'qdan bor etuvchi va barchalarimizni ne'matlantirib turuvchi o'zining bitmas ne'matlari bilan har doim bizlarni shodlantirib turuvchi bir Alloh subhanahu va taolaga hamd sanalarimiz va duo maqtolarimiz bo'lsa edi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ham bu alamlarga ham barcha alamlarga rahmat yuzidan jibarilmish suyukli bo'lgan habibimiz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngillarimiz turlaridan chiqqan salovat sharifalarimiz har doim erishib tursa edi. Aziz qardoshlarım, bugun kunlarning eng xayrli bo'lgan juma kunin Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bu kunni belgiladi. Ham hadisda keltirilib juma kuni faqirlarning hoji deb ham mana shunday muborak kuni g'usullanib ham tahoratlanib o'zining eng shista ham eng motor kiyimlarini kiyib xushbo'ylarini sirtib Alloh subhanahu va taolaning farzin o'tim deb shunday yaxshi niyat bilan xayrli niyat bilan bu masjidga keluvchi har bir irod ham har bir xotin qizga Alloh subhanahu va taolo o'zining rahmatin, o'zining barakatin, o'zining tinchligini bizlarga indirsa edi. Aziz qardoshlarım, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi, agarda juma kuni chaqirilsangiz, ey masjidga chaqirilsangiz, de ey nida qilinsangiz, o'zingizning savdolaringizni, ishlaringizni qoldirig'iz. Ham Alloh subhanahu va taolaning shu masjidlarini sajda qiladigan o'rinlarga to'planig'iz deb Alloh Qur'oni Karimda xabar beradi. Hamna bu oyati karimadan qay bir mufassirlar shunday foydalar chiqaralar, hatto aytalar, agarda juma vaqtida musulmon kishisi jumaning farz ekanini bila turib, agarda jumaga kelmasa ham o'zining savdasini qoldirmasa, uldi bilsindi aning topgan shu juma mezgilida topgan aqshasi ul aning uchun halal tugildir de. Shuning uchun mana bu biriga kimlar bugun keldilar? Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga, tanlarimizga salomatlik, jonlarimizga tinchlik, Alloh bilan dinini to'g'ri bo'lib qolarga Alloh o'zi tavfiq ham muyassar aylasa edi. Bugungi jumamizning temasi deb aytik, mavdu'i deb aytik. Albatta yashagan o'rinlarimizda shitrikli masalalarning birisi ulda bo'lsa xotin qizlarimizning kiyimlari, ay hijab haqida qay bir hadislar ham qay bir oyatlarni esga tushirib ketasim kela. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Esga tushirigizdi, esga tushiruv mu'minlarga foyda beradi. Albatta birida kelgan iratlar ham xotin qizlarimiz kimlar munda bor, ular bilalar o'zlarining nindi darajada ekanini, mana bu kiyinib yuruvlarining ham Alloh subhanahu va taolo ularni Qur'oni Karimda maqtay, ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ular haqida shunday motor so'zlarni ayta, kimlar kiyinib o'zlarining g'avratlarini yovib yurishilar. Albatta endi bu turli illarda ham turli millatlarda kimdir ana hijab deb atay, kimdir ana o'zincha bir boshqa ibrlar bilan, boshqa ismlar bilan atay, lekin nishikna bo'lmasin, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi:
Agar da Allah subhanahu wa ta'ala bir iratqa, musulman irat yeysa musulman xатын qızga nindidir bir aybirini farz deb belgiladi ekendi, anarga bir nindi de ol irat ham xатын qız için bir nindi de anarga o'zining fikrlarini üstün qo'yib Allah subhanahu wa ta'alaning fikrlarini ortda qo'yirga aning haqqi yo'qdir deydi. Aning ay saylanuvi yo'q deydi. Agar da Allah subhanahu wa ta'ala va bizning haq elchimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mu'min ham mu'mina uchun nindidir bir aybirini farz etgan ekan, demak bunda aning o'zining ixtiyori yo'q deydi. Shunga ko'ra qaybir musulmonlar ham qaybir bugungi kundagi dinga chaqiram deb aytuvchilardan da qaybir vaqtda eshitilib kela shunday ayberlarni hijab ul xатын qiz uchun farz tugul. Agar da namozini o'qisa shul jita, aning boshi qoplanmasa da yari, azra ko'kraklari ochiq bo'lsa da yari deb aytuvchilarni bugungi kunda ko'rmadik tugul, ham eshitmadik tugul, ondilarimda eshitdik. Lekin Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda ochiqdan ochiq aytadi: Ey Muhammad deb, o'zining gaylanga ham o'zining qizlaringa de, agar da alar ilerinden çığa turgan bulsalar, alar bürkönüp, yabınıp çıksınlar deb Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda Ahzab surasida xabar beradi. Şunun için azizli kardeşlerim, albatta masalan bugungi kunda agar da gaylaga qaray turgan bulsak, ham iratning ham xатын qizning darajasini qaray turgan bulsak, xатын qizlar için albatta bu mesele ko'pga og'irroq. Chunki bugun xатын qizlarimiz burkanib uramga chiqu bilan agar da alar общественный transportda ekan alarga bitinisi qaraylar. Agar da ul irat ekan alarga ahamiyat bermaylar. Agar da xатын qizlarimiz bugünküne burkangan ekan, agar da alar hijab kiyganlar ekan alarga ikinchi ko'z bilan qaraylar. Chunki bugunkunda bizning xalqaro shunday fikr tudi. Mana shulardan qo'rqirga kerak. Mana shulardan nindir bir ayanish, nindir bir og'irlik ko'ramiz deb kishi bugunkuna shunday fikr bilan yashay. Shunga ko'ra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Bada al-islamu gariban ve sayaudu gariban" deb aytdi. Albatta İslam shunday bir ağır, zag'if bir xalinda boshlandı de, ham zag'if bir xalinda ul bitadi. Shuning uchun bugungi kunda bizning qizlarimiz qachon kiyinalar, qachon xotinlarimiz kiyinalar, alar uchun bu ağır narsa. Lekin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ını şatlandırdı, ham bulay dedi: "Agar da bir xotin qiz de o'zining Robbisina namozini o'qisa de, ay 5 vaqt namozini o'qisa, ham ul urazasını tutsa de, agar da irine itaat qilsa, ham o'zining g'avratlarini qoplasa, mana bu 4 aybirni agar da xotin qiz ishlaykan, Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: 8 jannatning qaysisidan tili shunsidan kira deb Peygamberimiz sallam va'da qildi. Mana bu hadisni qachon sahabalarimiz eshitgan vaqtda alar kunlashib da qo'ydilar. Ni uchun? Chunki mana bu 4 aybir ul agar da o'zining Robbisina sajda qilsa, agar da ul namozini o'qisa, agar da ul o'zining g'avratini qoplab, urazasini tutib, erin rizo qilaykan, bu xotin qiz uchun jannat deb Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam va'da qildi. Ham ko'p vaqtda hijab turunda so'z borgan vaqtda jamoat biz bilirga tegish, ham o'ylanirga tegish, bu farz kimniki? Bu farz g'adigina bir kishiniki tugul. Bu Allah subhanahu va taolaning farzi. Ey bu aybirni bizga kim amr etadi? Mana bit Allah subhanahu wa ta'ala o'zi amr etadi deb bu aybirni biz agar da qabul etamiz ekan, bizga ko'pga jengilroq. Chunki biz bugungi kunda ko'ra olamiz o'zimizning turmushimizda shunday qizlarni, bugun alar burkangan, bugun alar yabingan, lekin ertaga bir kishi kelib vasvasa qilgandan so'ng, senga ali erta narsaga u senga kerak, sening abilaring, sening apalaring bilan yurmadi, aning bilan yurmadi deb vasvasa qilgandan so'ng alar o'zlarining hijoblarini salalar, ham jengillaytalar. Men bu aybirlarni aytmas edim agar da o'z ko'zlarim bilan ko'rmasam. Lekin azizing qardoshlarım, ko'p vaqtda biz irod bo'laroq o'zimizning qizlarimizni kiyindirgan vaqtda biz alarni kiyindirib qo'yamiz. Lekin ne uchun ularni kiya? Ham kim uchun ularni kiya? Ham bu aybirni kim anarga amr etdi? Mana shu masalani anlatmam sababli kunlarning bir kunida qizlarimiz o'zlarining hijoblarini shishalar. Lekin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem xатын qizlarga bu masalada bir qatı qog'lishli hadislar bor. Hatta Ayşe radhiyallohu anha bir vaqt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir qavm qizlar kelgandan so'ng ularning kiyimlari o'ta ko'rina edi. Ularning yovliqlari yo'q edi. Ayşe radhiyallohu anha ularning oldilarına chiqib, ularni bir qatı shiltaladi. Ham so'ngidan ular kiyindilar. Lekin hadisda keltirilgan ul qizlar İslamda kiyinib yürüyünün farzlığın alar bilmegenler idi. Şu sebeple alar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şunday ravuşta keldilerdi. Lakin bugünkünde biz ul kızlarımızın kiyindirsek, hatunlarımızın kiyindirsek, nindi faydası var hem nindi zararı var.
Азизин кардәшләрем, күп вакытта без уйлыйбыз, кемнеңдер хатынына карадык, кемнеңдер кызына карадык, ләкин бу әйбер, бу бурыч. Әгәр дә берәр ират зина кылды икән, ул бурыч, ул тиешле дәрәҗәдә иртәгә аның туганнарының берсенә кайтып киләчәк. Ул бурыч, валлаһи бурыч, әгәр дә берәр ират беләтер зина кыла икән, иртәгә аның баласы, яисә аның оныгы, яисә аның гаиләсе, бу әйбер аның гаиләсендә, аның нәселендә булачак. Чөнки булай гына узып китми ул әйбер. Шуның өчен әгәр дә без бүгенге көндә үзебезнең күзләребезне тыймасак, әгәр дә үзебезнең уйларыбызны тыймасак, урамда йөргән вакытларыбызда Абдул Басар дип китерелә. Куръани Кәримдә күпме аятлар бар. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръани Кәримдә әйтә: "Ва ла тaqrabu зина" дип әйтә. Зинага якын килмәгез ди. Зинаны кылмагыз дип әйтми, ләкин зинага китереп чыгара торган юлларны эшләмәгез. Иң беренче җәмәгать, син фикер алмыйсың, әгәр дә син аны күрмәсәң. Безнең менә бу күз карауларыбыз шул безнең фикергә китерә, ул йөрәкләребезгә китерә. Һәм менә бу әйберләр җәмәгать барысы да исламда ни өчен тыелган? Чөнки аның зарары бар, чөнки аның авырлыгы бар, чөнки аның кыямәттә Аллаһ каршында зур азабы бар. Шул сәбәпле без бүгенге көндә Куръани Кәримнән аятлар китереп әйтәбез кызларыбызга, кемнәр киенмәгәннәр киенсеннәр. Әгәр дә ират үзенең халал җифете өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, "Әд-дәйюс" дип әйтә, җәннәткә кирмәс ди. Кем дәйюс? Кем үзенең хатынын, үзенең әнисен, үзенең кызын, үзенең сеңлесен кызганмаучы иратлар ди, җәннәткә кирмәсләр ди. Ләкин бүгенге көндә кызганыч, әгәр дә мәсәлән син үзең намазда, син үзең уразада, синең хатының киенмәгән. Әлбәттә син ул әйберләрне әкрен-әкрен әйтергә тиеш, ләкин кайбер иратлар бу әйбергә риза. Ул яши бирә, ул ярый шулай йөрсен ди. Әле кызганычка каршы кайбер вакытта нинди бер общественный урыннарга үзенең хатырын алып бара һәм ул истләрендәге киемнәренә карасаң, ул киеме я бар, я юк, айырмасы юк. Шуңа күрә менә бу әйберләр өчен кыямәт көнендә Аллаһ каршысында иң беренче ират җавап бирә. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Куллукум ра'ин ва куллукум мас'улун ан ра'iyyatihi." Һәрберегез көтүче ди, үзегезнең көтүегез өчен үзегез Аллаһ каршында җавап бирәсез ди. Менә бу әйберләрне җәмәгать без җиңел күрергә тиеш түгел. Бүгенге көндә безнең көннәр җылта башлаганнан соң, хәзер хатын-кызлар чишенә башлыйлар. Һәм менә бу вакытта иратлар өчен дә сынау, һәм хатын-кызлар өчен дә сынау. Әгәр дә бу мәсьәлә җәмәгать гади мәсьәлә булса, Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръани Кәримдә 5-6 җирдә менә бу аятны китермәс иде. Әгәр дә гади әйбер булса, безнең тормышыбызга проблем китермәсә, бу әйберләр җәмәгать Аллаһ бу әйберләрне китермәгән булыр иде. Ләкин бу зур кайгы һәм хәсрәт безнең яшәгән җирлегебездә бигрәк тә. Бүгенге көндә төрле кызларыбыз шалтыратып әйтәләр: "Мин әле намазга бастым, ләкин хиҗаб кия алмыйм" дип. Әлбәттә алар намазларын ташламасыннар, алар намазларын укысыннар, бәлки әле яулыкларын тиешле дәрәҗәдә кимиләрдер, ләкин иншааллаһ алар киерләр. Ләкин без аларны син яулыкны кимәдең инде, хәзер сиңа намаз укырга да, ураза тотырга да ярамый дип әйтергә без хакыбыз юк. Бер изгелек эшләнсә, ул икенче изгелек үзенә артыннан китерә. Шуңа күрә кызларыбыз бүген намаз укысыннар, әкрен генә уразаларын тотсыннар. Иншааллаһ алар үзләренең яулыкларын да киерләр. Ләкин бер галим әйтә, шундый сүзләрне: "Әгәр дә хатын-кызның яулыгы булмаса ди, хиҗабы аның өстендә булмаса ди, аның ди шәһәр мисалындадыр ди. Шәһәрнең капкасы булмаган шикелле ди, аның да шушы хатын-кызның мисалы шулдыр. Теләсә кем кирип, теләсә кем карый" дип әйтә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям баягы әйткән хәдисендә дәйюс җәннәткә кирмәс диде. Кызганмаган ират аның хатыны, яисә аның кызы, яисә ул үзе җәннәткә кирмәс дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу хәбәр бирде. Шуның өчен үзебезнең хатыннарыбызны, алар безнең өчен бик хөрмәтле, аларны без яратабыз, аларны без хөрмәт итәбез. Шуңа күрә хөрмәтле затны без хөрмәтле урынга куябыз. Шуның өчен, азизин кардәшләрем, ислам ущемляет права женщин дигән әйберне безгә күп ишетергә туры килә. Ләкин әгәр дә хатын-кыз үзенең хакын белсә иде, исламдагы хакын, ул бер кайчан да андый сүзләрне әйтмәгән булыр иде. Ләкин ни кызганыч, бүгенге көндә кайбер әниләр, кайбер әбиләр, хәзрәт, без менә инде генә Европага шап килә идек, менә инде әз генә алга киткән идек. Сез безнең хатыннарыбызны, кызларыбызны, оныкларыбызны артка тартасыз. Сез аларга яулык кидерәсез. Менә бит минем прическам нинди матур, менә шулай йөрсә булмыймы? Аның чәче шундый матур, нигә ул чәчен күрсәтмәскә тиеш дип, менә шундый әниләр бар, менә шундый әбиләр бар. Бүгенге көндә гаҗәеп каласың. Ләкин аларга бер генә сүзне әйтәсем килә. Әгәр дә
Allah subhanahu wa ta'ala əmri ilə sənə ölüm kilgan vaqtda, bit Allah Qur'an-ı Kerimdə aytə, "Kullu nafsin zaiqatul maut", hər bir can ölüm əşsin tatıdı. Hər bir can ölüm əşsin tatıdı. Şol apalarımızga ölüm kilgan vaqtlarında birisi də aytmay məni kiyimsiz janazama alıb barıgız deb, yeysə mini yubkada alıb barıgız deb birisi də aytmay. Alar bütünüsü də kafinə gətirilgan bolalar. Alarning bütün gavratlari yabılgan bola. Hatta bizning Abu Hanifa mazhabında bilasiz, jirlagan vaqtda xotin qizning üstünə şüprak jeyib turalar, çirgan vaqtda ko'rinmasin deb. Shunday darajada agarda kishining mayitin jirlagan vaqtda, shunday darajada agarda xotin qizni hurmatlaganlar ekan, nega biz bugungi kunda inson shag'ibizda mana bu hurmatga loyiqli tugil? Shuning uchun azizim qardoshlar, bir aybirdin tag'in bir qat aytasimki, iratlarga begirak. Allah qarşında cevap beramiz. Allah subhanahu wa ta'ala qarşında barımızda cevap beramiz. Har bir, hatta masalan bizning mazhabda begirak aniq aytilar. Xotin qizning shashi namozda ko'rinu masalasidan endi qota aytilar. Agarda namozdan tush, uramga chiqqan vaqtda agarda shashlari ko'rinar ekan, bu turida jamoat bek avur ham bek qota so'zlar bor payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning. Ko'pingiz eshitgan bu masalada. Shuning uchun tag'in bir qat aytasim kela, Allah subhanahu va taala xotin qizlarimizga insof, tavfiq, hidayat ham istiqomat bersin. Alarning bugun ko'pisi kiyinmaulari, iratlarning ko'p zinaga borulari alar zo'r sababchi bo'lib turalar. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam xutbada va'z so'lagan vaqtida xotin qizlar eng ortqa safda edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam saflarning aralaridan borib, xotin qizlar eshitsin deb borib Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam alarga yaqinroq va'z so'lagan vaqtida Payg'ambarimiz bulay dedi: "Jahannamda ko'proq ko'rdim xotin qizlarni" degash, alar so'radilar: "Ya Rasululloh, niye uchun? Niye uchun biz jahannamda ko'proq? Biz tilimizni tiya olmaymizmi? Biz narsa sheymiz" degash, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Iratlaringiz" dedi, "tavib kelgan molga sizning ko'pingiz rizo tugul" dedi. Xotin qizlar agarda alar jannatni tililar ekan, alar o'zlarining erlaridan rozi bo'lib, ham erlarini rizo qiladigan bo'lsalar, payg'ambarimiz qarag'iz nechga aytadi: "Iratlari de, ey sizning erlaringiz ega tavib kelgan moldan siz rizo bo'lmadingiz, ham aytdingiz az deb aytdingiz de. Ey qanoat bo'lmadingiz de. Shuning uchun mana bu qanoatlik Allah subhanahu va taala bersin bizning apalarimizga. Lekin albatta vaqtning qisqa bo'luvi bo'yicha ko'p aybirni aytib bitirib bo'lmaydi. Lekin azizning qardoshlarim, Qur'ondan da agarda tarixlar keltiradigan bo'lsak, ko'pingiz bilasiz, Fir'avnning yurtida Fir'avnning qizining shashin taragan xotin qiz ham Fir'avnning o'zining xotini, alar nindi darajada edi. Alar nindi saroylarda yashadılar, yashasalar bo'lar edi. Lekin alar o'zlarining iymonlarini boshdan yashirdilar. Ondan so'ng alarni ko'rsatgandan so'ng Fir'avn alarni o'tirdi. Shuning uchun bugungi kunda alhamdulillah bir kimda ali kelib andi bizga avurliqlar, sinovlar tudirmadi. Shunga ko'ra xotin qizlarimiz kimlar kiyinib berilar, Alloh ularga jannat bersin. Kimlar ali kiyina olmadılar, Allah taologa tavfiq bersin kiyinirga. Ham Allah subhanahu va taala shu bizning qizlarimizga dürüst tarbiya berib, xotinlarimizga dürüst tarbiya berib yasharga Allah o'zi yengillik bersin. Tag'in bir qat iratlar, birida bugun ko'proq iratlar albatta xotin qizlarda bor, lekin iratlar ko'proq har birimiz bu turda ulanib, biz o'zimizning qizlarimiz bugungi kunda uydan chiqib ketalar. Ani biz kiyinmagan chiqib keta. Anarga kimdir qari, qizimiz chiqib keta, kimdir qari. Bizning xotinimiz bora bizim bilan birga qo'lga ishtaklashgan, lekin kimdir anarga qari, ham ul kiyinmagan. Ham mana bu gunohlar bitinisi kim uchun bo'larmikan? Shunga ko'ra ko'p aybirlarni aytirga albatta tilagimda bor edi, lekin vaqtning qisqa bu aytib bitirib bo'lmaydi. Azizning qardoshlarim, inshaalloh kelasi bir xutbalarda inshaalloh bu temani davom ettiramiz. Lekin Allah subhanahu va taala bizning o'zimizga da ixloslik, taqvolik bersin. Allah subhanahu va taala o'zimizning Qur'oni Karimda aytadi: "Agarda siz harom aybirni ko'rdingiz ekan, o'zingizning ko'zlaringizni asqa qaratingiz" deb aytadi Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda. Ham hadis bilan bitiraman va'zimni. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Qiyomat kunida ikki turli ko'z yilamaz de. Anardan qala barisida yilar" deb aytdi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Ham so'radilar: "Ya Rasululloh, ul ikki ko'z nindi ko'zlar" degash. Payg'ambarimiz aytadi: "Bu dunyoda yashagan vaqtingizda harom aybirlarni qaraganda ko'zlarini osqa tushirdilar" de. Ham ikkinchisi de, tungi tahajjud namozlarini turib, o'zining yolborib, o'zining Robbisini jannat so'rab, jahannamdan istig'ona so'rag'uvchilar de. Mana bu ikki turli ko'z qiyomat kunida yilamaz deb aytadi. Allah subhanahu va taala shunday ko'zlardan bo'lirga bizga da nasib ham muyassar aylasa edi.